Ngijabulele kakhulu namhlanje ngoba into kade siyifuna kahle kahle besifuna 3 points sifuna 3 points sibe ne3 goals kodwa lokho azange kusayenzeka ngoba ngithi adlala isodwa egroundini sesathola lo 2 goals nakhona i-right ngoba isibeka ku position e-right nakhona so sifuna ukubonga abafana abadlalile ngoba lento kade siyifuna kahle kahle i3 points then lokho ama goals sekuyibonus i3 points ukuthi silale siphezulu kwabantu labantu njengoba kade baphezulu just for 5 hours thina singakadlali naku sesibuyela ku position yethu njengoba kade babambe umbrella. Ngiyakuzwa mfethu ngicela sithi ukuphuma kancane le gamini ne people usually see you as center line u celebrate nama player all the time igame mayiphela but today ama player awazange uzo celebrate nama fans ikwenza ufile kanjani le nto le leyo ngiyayibona into ezokuthi ama player bangezi yini lento kade seyenzeka mase ku uma 70 something to 80 minutes abafana kade badlalela emuva so mawudlalela emuva kugcina sokwenzeka ama mistake labantu ba score kugcina sesiconcede goal sesibamba i draw endiyo lento kade singayifuni so abalandeli kahle kahle thina abalandeli sifana abantu abasuka base tavernini ezinye izinto abazenza ungasimameli kakhulu mawu player ngoba wena you are professional usayini contract hlonipha umsebenzi wakho ama player makuthi bakhuluma noma yini wena ungabaphenduli wena focus ngomsebenzi wakho ushaya ama goal mawushaya ama goal bayashintsha futhi labantu kade bakubhuka sebayajabula bashaya izandla so ama player wethu bafowethu ningakhuphuli kakhulu umoya nani mabe sisenza izinto siyenza ngeenga ngoba uyazi ukufana umuntu oshonelwe umuntu oshonelwe makakhala ukhuluma noma yini angakhuluma athi no lo muntu obulala umntwana wami ngifuna ukumbulala naye kanti uyayikhulumela hayi ukuthi lento uzoyenza iyenga so into ezothi siyenze so bafowethu njengoba sisuka sesikhuluma noma yini iyenga ngoba iSundowns beyiphezulu kwethu hayi ukuthi mhlambe siyanizonda bafowethu siyanithanda asinizondi bafowethu umsebenzi wenu muhle siphezulu kwabantu njengamanje ngaphandle kwenu nathi asikho ahloniphani bafowethu siyanithanda siyanhlonipha futhi na Saturday sila isigotini futhi niyenze lento endume ngayo futhi nishaya abantu siloko siphezulu ngoba siyazi abafowethu ungathi bayodlala iCAF Friday ngoba ileague manje seyino competition siyakhompita thina neSundowns ileague yona ikhombi Pirates neSundowns siyakhompita so abafowethu bayadlala iCAF so kumele vura igap siloko siyaphambili sishaya ama goal sibashiye nga 3 points sibe nama goal bafowethu ngoba kuwina kwenu bafowethu kujabulisa thina ukuwina kwenu bafowethu kujabulisa thina njoba si happy kanje yini nizothi sibe happy bafowethu so ningasquatteli bafowethu ukuthi masibane enga gcina singasakhona ukuzicontrola kodwa siyanithanda bafowethu kodwa nathi abalandeli asithi kuwehlisa umoya singababhuyi kakhulu abafana singababhuyi at all bafowethu singababhuyi abafana ngoba kwesinye isikhathi nakusuka kuyipressure ngoba labantu nabo bazeli win na leyo team iRichards Bay na izeli win so akumele senze ungasidlala sodwa egroundini ahlonipha ama player wethu nabakhona usihlonipha please mabhakaniya ahloniphe ama player wethu nabo bazohlonipha abazondi ama player wethu ngoba njalo makuphela igame bazakithi ningakhohle mabhakaniya yithi sidume ngesold out isold out ibizwa kithi so ama player wethu bayasijabulisa namanje sikhompete league ngawo lama player lasinawo so umese bahloniphe Orlando Pirates i-team ehlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele nala eMzansi eligini siyahlonishwa so iSundowns lejwayele ukuzenzela njalo kuthiwa iSundowns ithathe league asifuni league ithathwe ngeteam e1 ngathi akuna competition ngoba kusho ukuthi iSundowns mayizoloko ithatha njalo kusho ukuthi ileague yethu ayina competition idlala yodwa iSundowns ayicompete namuntu so bafowethu siyabonga ngoba since iloko ithatha iSundowns kodwa bafowethu nahlonipha seniyakhompita sibonga lokho bafowethu ningashintsha igear hambani ngo number 6 lo madoda ningawushintsha number 6 sifuna lo 3 points kube nama goal as long as share more than 1 goal sibe 2 3 right njoba kade ngibhale kanje ngithe sifuna 3 goals and 3 points nakhona 2 goals nayo 3 points ikhona so sibashaya izandla abafana sibonga kakhulu umsebenzi wabafana yonke into iraso khona ukulala naselokishini manje nalaba ababheka indaba zabantu kwamanje ayisekho indaba zekhulu ngoba siphezulu kobhuti wabo iSundowns ngoba kunabantu abagadinda ukuthi no iPirates mayidraw but iSundowns iphezulu siphezulu kweSundowns manje nama goals siyayilida leyo Sundowns lebadume ngayo
ngawo lama player lawethu esiwathenga ngama 7 million ngama 10 million bona bayothenga lawo ma player nge 200 million asingendawo thina asingendawo into esifuna yini 3 points ne 3 goals uthi sithathe league Yes. ukuthi usayine umuntu we 200 million okwako siyokuthatha i league Yeah. unama player expensive. Yes. It's not ukuthi uma player expensive kusho ukuthi i-league uyithatha ngama expensive. It's just ifigure ukuthi no 70 million. Nathi singayenza ukuthi sithenge umuntu baba sithi simthenge nge100 million. Yes. Kodwa leyo ayisizi into ebaluleke ise groundini abafana wonke abafana abadumile abayaphepheka manje uTLB. Yes. Ufusuka from phansi DDC yethu uphesheya. Yes. Na kumfana uNgota. Yeah. One season uyahamba yithi si release ama Snow Foster use England English Premier League yithi sikwazi ukuproduce abantu akekho omunye okwazi ukwenza izinto zenzeke ama player wethu yo bayaphesheya badlala ama team a serious phezulu na ku Foster ngizwe rumors ukuthi ngiyenzeka ayo ku Bayern mina eGerman ya ngiyenzeka ngiko but I rumors angithi ngiyenzeka umfana aye lapha so siyabonga kumabhakani kodwa ngifuna ukubonga kakhulu umuntu oscoutayo ku Orlando Pirates management ngifuna ukubonga iscouting yethu the way ni scout ngakhona abafowethu anis disappoint lutho bengikhala ngowapolice ngathi ngifuna uwapolice naku usayiniwe simtholi uwapolice njoba wina ama man of the match every match kanje ukhombisa khona ukuthi asigejanga masayina so rest in peace Makhala njalo ngasayiphambili kakhulu rest in peace Makhala njalo Luyanda Queen amaZulu fan rest in peace bafowethu sinani siyanthanda nonke bafowethu bopha bakaniya bopha thank you once and always bopha